Amit Sinha Pulit Sub Inspektor Baripej ya Kabarnihat Polis Outpost Haribuai District. Ula klatno naga slaperthei hadin ba ulai kendu kajingit tengku kali. Kumbala yu jingtip na uhe pulit karibhoi. Laitu bagani kajingja kelajam tak step akapor lai baje ha Gurgaon Gurugram Haryana. Laitu ru bau Amit Sinha ulalej Haryana nakabentaki kam jongkatrat pulit dan ka official bisid Delhi. Balaban syadi kum pulit officer. Kumbala penpau ha ke FIR. Laong bau Amit Sinha rengkat baru perlok ju udik Vijay Singh. Kilalai banyak bam ha ke sektor 58 Gurgaon. Hari kan ka jingja basengsi kelajano. Hadin baik lawan pai belanya ya ketika kali da uparlok jung baka wei kali bomla benitu number. Kalawan banten ra nadin ya kali bagi syong. Balapoi shikane ka jingja basengsi hadu bau te pulit officer ula duno ya jingim baru parlok jung upar ula mensaujur. Lai turu bai une pulit officer lapan mana da ki doktor ka Sanar International Hospital Gurgaon. Bau la klatno baru te uparlok jung uru lara ketika hospital naga jing mensau badan mentah pedang ka jing syak sumar.